салом тамошобинони азиз, барномаи интеллектуали донояк аст, манзури шумо. ишtirokчиёни барномаи имрӯзаи мо дустракони зираку кунчкоб ва ҳозирҷавоб аз кӯдакистони рақами 4 ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе мебошанд. бояд гуфт ки барнома 3 шарт дорад ва дар ҳар як шарт ба иштирокчиён ҳамагӣ 4 савол пешниҳод мегардад. иштирокчие ки бештар ба саволҳо ҷавоби дуруст мегардонад, ғолиби барнома шумурда мешавад ва ба даври дуюм роҳхат меёбад. хуб, ин лаҳза биёед бо иштирокчиёнамон як маротиба аз наздик шинос мешавем ва пас он саволу ҷавобро оғоз менамоем. бо мо бошед. мирали 6 сола бозӣ кардан бо мошинчаҳо шуғли дӯстдоштааш аст. мехоҳад дар оянда ронанда шавад. шоҳона ӯ низ 6 сол дорад. шоҳона бозиҳои нақшдорро дӯст медорад. дар оянда ҳунарпеша шудан мехоҳад. абдулло 6 сола бозии футболро дӯст медорад. мехоҳад дар оянда мисли футболбози дӯстдоштааш Роналдо машҳур гардад. имрон ҳам 6 сол дорад. вай дар гурӯҳ назар ба дигарон ҷиддитар аст ва ният дорад дар оянда корманди ҳифзи ҳуқуқ шавад. салом бачаҳо. биёед барномаро оғоз мекунем ва мебинем ки кадоме аз онҳо ғолиби барнома меоянд. хуб, шумо омодаед? бале. додаракону хоҳаракони азиз, шумо низ метавонед дар хона дар назди экранҳои худ нишаста баробари иштирокчиёни мо ба саволҳо ҷавоб гардонед ва сатҳи дониши худро санҷида баланд намоед. хуб, бо барномаи донояк ва телевизиони Баҳористон буданро фаромӯш насозед, зеро саволҳои мо акнун оғоз мегарданд. хотиррасон мешавем ки саволҳои шарти аввали барнома ин аз фанни математика мебошанд. аниқтараш на танҳо савол, балки муаммо низ инҷо ҳаст. аз ин рӯ шуморо мебояд то ҷиддитару боз ҳам ба саволҳо мушоҳидакортар бошед. хуб, оғоз мекунем? бале. шумо низ бо мо буданро фаромӯш насозед. хуб, саволи аввалин чунин аст. дар бутаи гул 5 дона гул шукуфта буд. модар сетои онро қайчӣ карда ба гулдон гузошт. дар бута чанд то гул монд? абдулло, шумо аввалин шуда даст бардоштед? дар шохаи гул 2 то гул монд. барои чӣ 2 то? барои чӣ 3 то не 4 то не мас 2 то? барои он ки аз 5 3-ро гирем 2 то мемонад. офарин, яъне дар бутаи гул ҳамагӣ 2 гул боқӣ монд. шумо ба ҷавоби худ боварӣ доред? бале. офарин. иштирокчиёни дигар, шумо низ ба ҷавоби Абдулло розиед? бале. бинандагони гиромӣ, ҳангоми хондани саволи аввали шарти аввали барнома ҳама иштирокчиён дасти худро бардоштанд, вале Абдулло тавонист аввалин шуда дасти худро боло намояд ва ба савол ҷавоб гардонад ва албатта ки ҷавоби Абдулло дуруст баромад. хуб, саволи дуюмро мехонам. бо диққат бошед. иштирокчиён бояд касе ки ҷавоби саволро медонад бояд аввалин шуда даст бардорад. дар табақча 2 то себ, 1 то нок, 3 то анор ва 2 бодиринг гузошта шуда буд. дар табақча ҳамагӣ чанд мева мавҷуд буд? хуб, марҳамат. дар табақча 8 то мева буд. 8 то мева. шумо ба ҷавоби худ боварӣ доред? бале. иштирокчиёни дигар чӣ фикр доранд? ба ҷавоби Имрон розиед? бале. саволро бори дигар мехонам, бо диққат бошед. шумо низ ба саволи мо метавонед ҷавоб гардонед. дар табақча 2 то себ, 1 то нок, 3 то анор ва 2 дона бодиринг гузошта шуда буд. дар табақча ҳамагӣ чанд мева буд? хуб, марҳамат Мирали, шумо? 8 то. хубтар фикр кунед. инҷо на танҳо меваҳо, балки номгӯи сабзавотҳо низ ҳаст. хуб фикр кунед.
чанд то мева дар табақча? 2 то себ, 1 то нок, 3 то анор ва 2 то бодиринг. хуб, марҳамат, шумо дасти худро боло кардед? 8 томон. шумо низ 8 мегӯед. хуб, шоҳона, марҳамат. дар табақча 6 томон. чӣ хел 6 то? ҳама мана Абдулло гуфта истоданд ки 8 то. шумо чӣ хел исбот мекунед ки 6 то? чунки бодиринг мева нест. албатта, бинандагони гиромӣ, ҳама иштирокчиёни мо, яъне ҳар се иштирокчиёни мо дар аввал гуфтанд ки дар табақча ҳамагӣ 8 мева буд, вале мо фаҳмидем ки аниқтараш шоҳона ба мо исбот намуданд ки бодиринг мева нест ва яъне дар табақча ҳамагӣ 6 то мева ва 2 дона сабзавот буд. ҳамин хел не? ташаккури зиёд, шоҳона. холҳои шумо ҳисоб карда мешаванд ва дар охири барнома муайян менамоем ки кӣ ғолиби барномаи мо мебошад. хуб, бачаҳои азиз, ин савол барои шумо як имтиҳон шуд ва як фаҳмиш ҳам шуд. шуморо мебояд то дар дигар саволҳо боз ҳам бодиққаттар бошед, ба мисли шоҳона, майлаш? хуб, саволи навбатиро мехонам. ададеро номбар кунед ки аз 5 калону аз 7 хурд бошад. ададеро номбар кунед ки аз 5 калон вале аз 7 хурд бошад. хуб, марҳамат, имрон. ин адади 6 ҳаст. барои чӣ 8 не? маҳз 6. 6 аз 5 калон аст, 6 аз 7 хурд аст. бале, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. ташаккури зиёд. холҳои шумо ба инобат гирифта мешаванд. саволи чорум яъне муаммо аст ва шуморо мебояд то бениҳоят бодиққат бошед, зеро ба мисли саволи дуюм боз хато накунед. майлаш? бодиққат гӯш кунед ва баъдан дасти худро бардоред. гурба бо 5 гурбачаш ба шикори мушҳо баромаданд. гурба 5 то ва 3 гурбачааш яктоги мушро доштанд. шикори 2 гурбачаи дигар бошад, барор нагирифт. онҳо ҳамагӣ чанд мушро доштанд? медонам ки савол нофаҳмо буд. бори дигар мехонам. гурба бо 5 гурбачааш ба шикори мушҳо баромаданд. яъне гурба бо 5 гурбачааш. гурба худ 5 то муш шикор кард. 3 гурбачааш яктоги мушро доштанд. 2 гурбачаи дигар бошанд, шикорашон барор нагирифт. онҳо ҳамагӣ чанд мушро доштанд? бори дигар саволро такрор мекунам. гурбача бо 5 гурбааш ба шикори мушҳо баромаданд. гурба 5 то ва 3 гурбачааш яктоги мушро доштанд. шикори 2 гурбачаи дигар бошад, умуман барор нагирифт. онҳо ҳамагӣ чанд мушро доштанд? марҳамат, Абдулло. ҳамагӣ 8 то шудааст. ҳамагӣ 8 то гурба шуд ё ки ҳамагӣ 8 то муш шикор карданд? ҳамагӣ 8 то мушро доштанд. 8 то мушро. барои чӣ 10 то не? онҳо охир 5 гурбачаву 1 модар ҳастанд ку. барои чӣ 5 то не маҳз 8 то? модараш 5 то, 3 гурбача яктагӣ. 5 ҷамъи 3, 5 ҷамъи 3 8 мешавад. офарин. бинандагони гиромӣ, воқеан ҳам ҷавоби пешниҳод намудаи Абдулло дуруст аст, зеро гурба худ 5 то муш шикор кард ва 3 гурбачааш бошад яктоги. 5 ҷамъи 3 8 мешавад. 2 гурбачаи дигар бошанд, умуман шикор карда натавонистанд. аз ин рӯ ҷавоби Абдуллоро ба инобат мегирем. хуб, инҳо буданд саволҳои шарти аввал. инҷо биёед холҳои иштирокчиёнро якҷоя мешуморем. инак шарти аввали барнома ба охир расид. дар ин шарт ҳама иштирокчиён фаъол буданд ва кӯшиш менамуданд ба саволҳо ҷавоб гардонанд. дар натиҷа шоҳона ба 1 савол, Абдулло ба 2 савол ва Имрон тавонистанд ба 1 савол ҷавоби дуруст гардонанд. чӣ тавре шумо огоҳ ҳастед, саволҳои даври дуюм аз шеъру афсонаҳои бачагона ва филмҳои тасвирӣ омода шудаанд. шумо омодаед ки саволу ҷавобро дар шарти дуюм оғоз кунем? бале. пас саволи аввалро мехонам, бо диққат бошед. номи ин қаҳрамони филми тасвирӣ чӣ бурашка аст? вай бо як тимсоҳ дӯстӣ дорад. номи он тимсоҳ чист? хуб, Абдулло, ба ёдатон омад аллакай? он тимсоҳ ген аст.
офарин. фикр мекунам ҳамаи шумо низ хурду бузург филми тасвирии Чебурашка ва Тимсоҳ Генаро тамошо кардаед ва то ҳол низ дӯсташ медоред. Абдулло тавонист ҷавоби дурустро пешниҳод намояд. ҳолҳои иштирокчиён ҳатман ба ин нобат гирифта мешаванд. хуб, саволи дигарро мехонам. дар ин филми тасвирӣ қаҳрамони асосӣ духтури ҳайвонот аст. вай ва ҳайвонҳоро табобат мекунад. сухан дар бораи кадом филми тасвирӣ меравад? хуб, марҳамат Миралӣ. این فیلم تصویری دور ایبالی می باشد. яъне филми тасвирии духтур Айбалид, ҳа? духтур Айбалид духтур буданд, ҳа? بله و دکتر حیوانات بود. яъне ҳайвонҳоро муолиҷа мекард, ҳа? بله. офарин, бинандагони гиромӣ, ин саволро шарҳ додан ҳоҷат надорад, зеро ҳамаи шумо медонед, ки духтури Айбалид, яъне доктор Айбалид филми тасвирии машҳуре аст, ки дар он духтур ҳамаи ҳайвонҳоро табобат мекунад ва ин филми тасвириро ҳар яке шумо дидаед. фикр мекунам ба саволи навбатӣ касе ки аввалин шуда даст мебардорад, ана ҳамон аввалин шуда ҷавоб мегардонад. бо диққат бошед. кадом ҳайвонро шоҳи ҷангал меноманд? шоҳи ҷангал кадом ҳайвон аст? хуб, шоҳона аввалин шуда даст бардоштед. شای جنگل شیر است. барои чӣ паланг не, барои чӣ фил не? фили қадар калон аст ку. барои чӣ зарофа не? маҳз шер. برای آنکه از همه زورتر می باشد. воқеан ҳам шоҳи ҳайвонот, шоҳи ҷангал ин шер мебошад ва шоҳона тавонист ба ин савол ҷавоби дурустро аввалин шуда гардонад. ҷавобҳои иштирокчиён ба инобат гирифта мешаванд ва дар охири ҳар як шарт ба шумо пешниҳод менамоем, ки кадом иштирокчӣ дар шарти аввал, шарти дуюм пешсаф буд. хуб, саволи чорум чунин аст. бо диққат бошед иштирокчиён, зеро аз ҳар як савол вобаста аст, ки шумо дар барнома ғолиб меоед ё ин ки не. саволи чорумро мехонам. дар афсонаи ду бузича, бузичаҳо дар болои кӯпрук барои чӣ баҳс мекунанд ва оқибат чӣ мешавад? ки аввалин шуда даст мебардорад? хуб, марҳамат Имрон. برای گذشتن از بالای کپر بس میکنند. در آخر هر دیگرشان در درون آب میافتند و پوشیمان میشوند. میگن که ما دیگر این کافه نمیکنیم. офарин. дар афсонаи бузича дар бораи ду бузича нақл карда мешавад, ки ҳарду мехостанд аз болои кӯпрук гузаранд. дар болои кӯпрук ҳарду бузичаҳо баҳс мекунанд. яке мегӯяд ту ман мегузарам, дигаре мегӯяд ки ман мегузарам. ҳарду бузичаҳо ба ҳам бармехӯранд ва ба дохили об меафтанд. хуб, воқеан ҳам онҳо пушаймон мешаванд, чӣ тавре ки Имрон гуфт, ва Имрон тавонист ба ин савол ҷавоби дуруст гардонад ва аввалин шуда тавонист ҳатто афсонаро шарҳ низ диҳад. хуб, биёед ин навбат холҳои иштирокчиёнро мешуморем. шарти дуюми барнома низ ба охир расид. дар ин шарт ҳама иштирокчиён баробар буданд. аниқтараш Миралӣ, Шоҳона, Абдулло ва Имрон тавонистанд ҳама ба як саволи ҷавоби дуруст гардонанд. хуб, расидем ба шарти сеюми барнома. хотиррасон мешавам, ки саволҳо дар шарти сеюм аз муҳити атроф ва олами ҳайвонот омода шудаанд ва ба иштирокчиён саволҳо пешниҳод мекарданд. иштирокчиён, шумо табиатро дӯст медоред? фикр мекунам, ки ин шарти барнома, яъне саволҳои ин шарти барнома ба шумо душвор намешаванд. хуб, ҳамагӣ 4 саволи дигар мондааст ва нафаре ки бештар ба саволҳо ҷавоби дуруст мегардонад, имкон дорад, ки дар барнома ғолиб бояд ва ба даври дуюми барномаи мо роҳхат ёбад. хуб, мехонам. гули бобуна чӣ гуна ранг дорад? шоҳона, аввалин шуда даст бардоштед. گولی بابانا سبز می باشد. шоҳона гуфтанд, ки гули бобуна ранги сабз дорад. саволро бори дигар такрор мекунам. гули бобуна чӣ гуна ранг дорад? хуб, марҳамат, Абдулло дарс бардоштанд. گولی بابونا سفید نباشد. шумо боварӣ доред, ки баргҳои гули бобуна сафеданд? بله. бобунаро мо бо забони русӣ чӣ меномем? رمش. рамашка. офарин. дар миёнаш як ранги дигар ҳаст. ин кадом ранг аст? زرد. зард. офарин. шоҳона гуфт, ки баргҳои гули бобуна ранги сабз доранд, вале ҷавоби Абдулло умуман дигар аст.
عبدالله بر آن عقیده است که رنگ برگ‌های گل بابونه سفید است. و فکرم شما بینندگان گرامی علاقه پی بردید که جواب درست کدام است. البته عبدالله توانست جواب درست رو به ما گرداند. واقعا هم رنگ برگ‌های گل بابونه سفید است و در میان آن کمی زردی دیده می شود. خب عبدالله تشکر زیاد. سوال دوم رو میخونم. آهو حیوانی درنده است یا نه؟ میرالی مرحمت. آهو درنده نیست. برای چی؟ شما چه خیلی اثبات میکنید که آهو درنده نیست؟ وای حیوان ها رو نمیخورد. یعنی دیگر حیوان ها رو نمیخورد ها؟ در کجا زندگی میکنند آهو؟ در کوه. و چی میخورد در کوه؟ در کوه شیر نیست. و مثل ما شوله خوردن نمیتواند، کارتوشکای بیریان شده خوردن نمیتواند، شوربا خوردن نمیتواند. چی میخورد بعد؟ حیوان ها رو که نخورد چی میخورد؟ علف گل گیاه. یعنی علف و گل گیاه ها رو میخورد ها؟ اشتراکچیان دیگر شما با جوابی میرالی راضی هستید؟ بله. شاید واقعا هم در کوه زندگی میکند آهو، شاید درنده باشد. ما این رو نمیبینیم کو. نه درنده نیست. یعنی آهو درنده نیست ها؟ بینندگان گرامی در حقیقت هم آهو حیوانی درنده نیست. آن در کوه علف و گل گیاه را استعمال می نماید. از اینجا برمی آید که جواب پیشنهاد نموده میرالی اشتراکچی برنامه ما درست بود. میرالی بار دیگر تشکر. خب سوال سوم را میخونم. با دقت باشید اشتراکچیان. در کدام فصل پرنده ها از مکان خنک به مملکت های گرم پرواز میکنند؟ خب مرحمت. شما عمران اولین دست برداشتید بلندگو یک رو گیرید. در فصل زمستان. در فصل زمستان شاید راست باشد. همین طور نه؟ واقعا هم فصل زمستان فصل خنک است، فصل سرد است و پرندگان را میباید تا به مملکت های گرم پرواز کنند. خب بیاید جواب دیگر اشتراکچیان رو میبینیم. هنگامی که فصل زمستان شد، حالا فصل زمستان است، هوا بینهایت سرد است، برف میبارد. پرنده ها هنگامی که برف بریده شده است میتوانند در یک وقت پرواز کرده به دیگر مملکت ها روند؟ نه. بعد آنها در کدام فصل میروند؟ در فصل تیرماه. یعنی هنگامی که برف نباریده است آنها زودتر میروند ها؟ بله. باز کی برمیگردند به مثلا از مملکت ما به یک مملکت دیگر رفتند، باز کی برمیگردند پرواز کرده برمیگردند؟ بهار. برای چی در فصل بهار؟ فصل بهار هم خنک است کو؟ در فصل بهار هوا گرم است. آفرین. تشکر زیاد. بینندگان گرامی عمران میگوید که پرنده ها در فصل زمستان به مملکت های گرم پرواز می نمایند. واقعا هم شاید این جواب درست باشد، ولی با فکر عبدالله پرنده ها هنوز زمستان نشده، یعنی در فصل تیر ماه به مملکت های گرم می روند. با فکر شما جواب کدامی از این اشتراکچیان درست است؟ خب جواب درست را توانست به ما عبدالله گرداند. واقعا هم پرنده ها هوا سرد نشده، یعنی در فصل تیر ماه علاقه به مملکت های گرم پرواز نموده در فصل بهار برمیگردند. با این سوال عبدالله توانست جواب درست را برگرداند. جواب های اشتراکچیان به نوبت گرفته می شوند و برای وضع هر یک جواب درست به آنها خالها داده می شوند و خالها در آخر شمرده می شود. همگی یک سوال دیگر مونده است، آن هم دایر به عالم اطراف حیوان ها می باشد و باید گویم که محض از همین یک سوال شاید شما اگر به همین یک سوال جواب درست گردانید شاید شما حالی به برنامه شمرده شوید. از این رو با دقت باشید. سوال را میخونم. میوه و سبزیجات ها را دوست می‌دارید؟ بله. سوال نوبتی محض در این باره می باشد. همه ما میوه و سبزیجات ها را دوست می‌داریم و می‌دانیم که آنها سرچشمه اساسی ویتامین ها به شمار می‌روند و اکنون سوال چنین است که میوه در کجا می‌روید و سبزیجات در کجا؟ اولین سوال شما دست برداشتید میرالی. میوه در درخت میبرد، سبزیجات در زمین. چی خیلی سبزیجات در درخت میبراید کو؟ مثلا دیروز ما رفته بادرنگ و سبزی رو از درخت چینده اومدیم. نه شما خطا میکنید. من خطا میکنم؟ همین طور نبینندگان گرامی واقعا هم سبزی در درخت میروید، کارتوشکا رو نیز از درخت جمع آوری میکنند. چگونه اثبات دارید؟ از کجا میدونید که میوه ها در درخت میرویند، سبزیجات ها باشند در زمین؟ کی دیده است که سبزیجات در زمین میروید؟ کدومی از شما دیده است؟
خب عبدالله من کنی در خونه دیدگیم. در خانه‌تان خانه‌تان حوله است کدام سبزوات ها میرویند پندور نبود چی لوبی اومده بود نکی. لوبیا دانگی هستند زیراعت کنی بقلاجون هم داشت. بویمجان هم بود بویمجان میوه است یا سبزوات سبزوات. میوه به نهایت ولذت است ها سبزوات. سبزوات است خب آن در درخت میروید در زمین. در زمین خب بینندگان گرامی بحث کردن بفایده است زیرا میرالی با جواب خود کاملا باوری دارد و واقعا هم جواب میرالی درست است البته این حاصل بود که من یعنی سبزی و بادرنگ رو از درخت جمع آوری نمودم جواب میرالی همه اشتراکچیان با این سوال جواب گردانیده می توانستند ولی میرالی توانست اولین شده دست خود را بالا نماید و جواب درست را پیشنهاد نماید همزمان شهردیت و با من یک وقت چند مدت توانست بحث هم کند و در آخر جواب میرالی درست برآمد میرالی شما را تبریک میگویم رحمت. خب اینجا بخش نوبتی نیز به انجام میرسد инак шарти сеюми барнома низ ба охир расид. Дар ин шарт Миралӣ ва Абдулло фаъолтар буданд. Ҳар ду тавонистанд ба ду саволӣ ҷавоби дуруст гардонанд. ҳамин тариқ Миралӣ соҳиби 3 хол, Шоҳона 2 хол, Абдулло 5 ва Имрон соҳиби 2 хол гардиданд. аз ин маълум мешавад ки Абдулло ғолиби барнома гашт. Абдулло, бори дигар ғолибият муборак. бачаҳо ҳар яке шумо фаъол будед ҳар яке шумо тавонистед ба саволҳо ҷавоби дуруст гардонед ва тавонистед то ҳунару маҳорати худро ба тамошобинон нишон диҳед вале ҳадаф як аст бояд яке аз иштирокчиён ғолиб бароянд ва аз байни шумо ба саволҳо бештар ҷавоби дуруст гардонд абдулло шуморо табрик мегӯем бинандагони гиромӣ абдулло дар он шиму костюме ки имрӯз худро зебо карда омадан ба барномаи мо аллакай дар ан ҳамон шиму костюмаш намеғунҷад ва фикр мекунам оилаи абдулло падару модараш бениҳоят хурсанд шуданд ва аллакай абдуллоро интизор ҳастанд дар хона хуб абдулло бори дигар шуморо табрик мегӯем ташаккури зиёд ки дар барномаи мо иштирок кардед шумо ба даври дуюми барнома роҳат ёфтед вале бояд гӯям ки даври дуюм ҷиддитар аст рақибон бошанд боқувваттар саволҳо бошанд душвортар ҳастанд аз ин рӯ шуморо мебояд то беҳудагардӣ накарда ҳарчи бештар бо ҳамроҳи мураббиятон ба даври дуюм омодагии ҷиддӣ бинед ва шумо низ ташаккур мегӯем ки дар барномаи мо иштирок намудед ва тавонистед ҳунару маҳорати худ дониши худро санҷед ва фикр мекунам дар барномаҳои навбатӣ низ иштирок хоҳед кард ҳамин тавр не бинандагони гиромӣ ин буд барномаи интеллектуалии донояк аз телевизиони баҳористон хотиррасон мешавем ки ғолиби имрӯзаи барномаи мо абдуллоев абдулло мебошанд ва абдуллоев абдулло ба даври дуюм роҳат ёфтанд иштирокчиёни барномаи имрӯзаи мо дустурякони зираку кунҷкоб аз кӯдакистони рақами 4 ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе буданд инҷо бо шумо низ хайру хуш мекунем ва то барномаҳои навбатӣ интизор бошед донишу маҳорати худро такмил диҳед хайр